nginodile emsakazi sidlala ingoma bayojabula Akwengibingelele kwelikamthaniya kwelaphunga namagembe kwelomdloko kwane vukume ntabudla amadoda kulenkashana kamenze yaphuza umlaza ngamaiva kwelezinyalenge zengeza sasa ngisitidlo sabhibhisilwana kwemisuzu kaZulu lo bengelayo ODM sakazi waphansi kwangcolo semzini omkhulu waseKhaneni ngaphansi esigodini saseSamuku njengoba nazi ke kuhlelo lwethu ke Isintu Sakithi kuyona ke isiyeza TV sigijima ngalo ke izinto ke ezithinta isintu ukakhulukazi namhlanje ke angizokwanda kakhulu kukhona ke insizwa enginiphathele na yona ecikoza kahle kakhulu sikubingelele bhuti sikwamukele. Angeke ngithi nje nize phathane kahle uthandweni luhle nikahle kahle hle hlahlela lento yinhle kahle lento yinhle isibusi sengatheki siyafundisa umshado awuselejele ngikhohlisa umshado zonekele ish naba labo ndaba nendaba nangono ndaba ngizwani nendaba umshado bafuna ukuna ngendaba usiphumuza imbongi encane safusayo uthandweni lelifiselayo nize nihlazane kahle siphumuza zafaka izaza zabalaza musu kubabaza Tulu zobathuso makhophe enhlehlani kumakhophe namsholo phethe nentando ezikhona ningasiphazami silana semshadweni sanibonani igama siphumelele ngoasithola mfowethu uyabona umbuke lapha ekhaya uyakuzwa uyacikoza usiphumelele wasithole awusisusa mfowethu usilandise emvelaphini yakho usuka phi nendawo ukhulelephi kuze kushaya isikhathi samanje ngoba sibona usiyocikoza ngolimi lesintu mina ke ngusiphumelele wasithole ngiqanga le phansi eDonibrook esigodini sakwamemele yakho ngaphansi kwenkosi umemela la ngiqanga khona kamnanga ngizalwa ke uqhumshana ukuthi kwaqedla kuyadla ufazi bethu khoba ngcangile la yena khokho wami ke lo yena ongizalayo ngithema ngisuka ke ngikhula nje kancane kancane lento yomkondlo into adi ikhona yona lento yomkondlo ngiyakhula nje nayo ikhona ngoba uma ngikhumbula kahle the time mhlawumbe umabe kunezinto kanje esikoleni kuba khona lokho ukuthi nami uthi ngenze something njalo nabanye abafundi njengoba benza nabo mangabe kuyi Valentine's Day Heritage Day yabona nje izinto zikanjalo so lonto iba khona kodwa manje into eyinkinga ngizowenzani kodwa manje ufika ukuthi inkondlo ngiyibhala kodwa manje ngithule ngicabanga ukuthi right masithi inkondlo ngiyibhala ngiziqala kanjani njengoba phela inkondlo izima phela ngibona abafowethu behanje bephambili ngivele ngibona ukuthi yabona la endinzima so ke kwahamba ke so ngo2020 ke ngoba angengidlula kuqala okay kunezinto ade zingehlele ekhaya ngikhumbula by 2014 kwadlula ubaba emhlabeni thema kudlula ubaba emhlabeni ngacamanga ukuthi ngimphelezele ngenkondlo something yabo kodwa manje kwangangifikela ukuthi angihleli phansi ngibhale okay wahamba 2019 kwadlula uma emhlabeni nakhona futhi ngacamanga ukuthi angimphelezele ngenkondlo emhlabeni hayi lutho kwangavuma so lento yenkondlo ukufika kwayo kumina ifika nini ize yafika ngathi nje ize yafika ngomhla ka5 5 February 5 February 2020 ngenkathi la ngangisendlini khona ngicela kwakusala amafutha endlini kwakusala amafutha endlini la ngangina khona ngithi ke ngokhipha lo bhodwe namafutha hayi ke la ngacishe khona ngasha wona ngoba ngiyakhumbula umlilo impela wasongivalele ngaphakathi endlini wasongivalele ngaphakathi endlini ngikwazi ukuthi ngiphume ngoba ukusha wami ngasha sengibuya ngaphandle sengiucisha umlilo ayike ngocisha umlilo because inkondlo yami uqala ngiyakhumbula ngangifakele leso sithombe leso engangizibophe khona amabhandishi ngizibophe kanje ngamabhandishi inkondlo yami uqala ethi noma sengasekhumbula kahle yawo kodwa ethi kunzima emhlabeni pho sobalekela ngoba nabo semathuneni bathi kunzima ethuneni baseJesusweni kodwa yami uqala ke le okuyiyona engafika ngayo nje enkondlweni ngamupho unyaka ngo2020 Sihlanayo ke insizwa kulona ke hlelo lesintu sakithi yaphansi eDonibrook ethi ke kona ke ngonyaka ka2010 uyaqala ke kona ke ukwenza inkondlo emva kwesigameko esithile ke sayehlela mfowethu ngifuna ukubheka ukuthi ngesikhathi uqala umsebenzi wakho oqala ukukhiphela kubantu bawamukela kanjani abantu yabona ke futhi ngikathi ngiqala ukwenza umsebenzi wenkondlo ngiyakhumbula impela ngoba uqala kwami kade ngiqala ngokuthi
kuba nama status saver kanje yabo ngale ngenza ubani ngenza o 30 second yabona nje o 45 second ushaye imfishanyana lezi imfishanyana yabona uma ngeke ngenze ikondla yeminute kwakube sengenza okukhulu umsebenzi lo so kuhamba ngithi mangilele ezinye because uma ngabe usukuyiciko kubalekile ukuthi ulalela umsebenzi wamanye amaciko ngoba ukulalela kwakho umsebenzi wamanye amaciko lokho kuyafundisa uma ngabe uyiciko elisakhulayo elifisa ukuthi ngenye ilanga libe lapha kulilazinga leli kodwa right ungakhupha ukufika lapha kulilazinga leli kodwa impakamo uze ungabi nango ngoba impakamo omsebenzini osowenzile usuka phansi uyaphezulu liyakwazi ukuthi lobulala Isho njalo ke insizwa ithi kubalulekile uma uyiciko noma ngabe wenza luphiki uhlobo lokucikoza kubalulekile ukuthi ubuke kwabanye amaciko ngoba kuningi ongakufunda kuona akumele ukuthi uthi ngoba wena uyazazisa futhi awukwazi ukuthi ubukele kwabanye abantu kube khona ozokwazi ukufunda iphinde yabalulaka ukuthi ke lesimo esike sivelela abantu abaningi abathanda ukuvelela endaweni noma kulezi zinto esuke sizenza lokho kuyimpakamo kuyakubulala kakhulu ngoba kuba nabantu abangafisa ukuthi bakwenzele ukuthile noma abangafisa ukuthi balandele umsebenzi wakho bagcina bengawulandeli ngendlela wena osuphakeme ngayo mfowethu sifuna ukubheka la ukuthi njengoba ucikoza kanje izinto okubhale ngazo kakhulu izinto eziyigameko okuyibona noma mhlambe kuye kwesikwenzeka uthola ukuthi kube khona umuntu ozokubhalela athi nimi wena haya lokho isikhathi esikhulu ke angeke ngithi nje mina inkondlo ngisusela from scratch inkondlo ngisusela nje from scratch ngibhala ukuswela ebuqaleni ngize ngoyiphethe egcineni isikhathi esikhulu kimi noma ngithola ukubhala inkondlo ngoba ngiyengibhale ngento eyenzakalayo ngiyengibhale ngento athi umuntu mangabe eyilalele ezothi yabona ke lento le ukhuluma into kuyiyona futhi lento ayikhulumayo into ekwazi ukuthi ngifundise into nangenye ilanga engiyokwazi ukuthi ngiyilandele into futhi eyokwazi ukuthi ingisize ngoba angifuni ukubhala ngento into ozoyilayela manje uyiqede manje kodwa ngifuna ukubhala ngento oyothi mangabe uyilalela nangakusasa nangomnye unyaka uzothi yabona liciko lalibhalile la lonto ivuka ibe yintsha into kahle nami ngibhala ngifuna ukuthi ngibhalile ukuthi into iyaphupha nje manje kodwa ngibhalile ukuthi into ihlale for the next time mhlambe emsebenzini osuyikhiphile kusuka ngo2020 kuza manje usukhipha imisebenzi emingakanani mhlambe imisebenzi yakhe yatholakala kuma digital kwenzakalana abantu bayithola kanjani imisebenzi yakho imisebenzi yami iyatholakala ikhona ku YouTube ngofuka ngena nje ku YouTube futhi siphumelele sithole uzokwazi ukuthi ngithole noma ungashongo ukuthi siphumelele sithole futhi siphume zatha poet emsebenzi wami uzokwazi ukuthi ithole mningi ke imisebenzi wami sengithenge ikhipha ngempela ngoba kune single track engisanda kuyikhipha nje okwena engcine ngayo eyiphiyana la ngifitha khona umfowethu okuthiwa uMan K mase uzoba khona enye ke la ngifithe khona uyakunix ethi nasibe happy mntwami bese uzokhona ke nezinye ke nje ekhona umkhuleko emadleleni ahlaza stop women's abuse lo msebenzi nje leyo esengithenge ikhipha kanye neminye ke ongakwazi ukuthi umuntu azithoele yona okuyiyona engayifaka engayenza nini engayenza ngo2020 yes usafika endimeni ngisafika ngoba phela ngiyokhumbula impela ukhona omunye nje usesoka ngicela impela wathi ucede ngempayile inkondlo ngesimo sokuthi ngithanda uba nenkingana yabo uthanda uba nenkingana kwadla ukuthi ke ngisamusha endimeni and ubuciko buyaphila ngaphakathi kumina hayi ke ngagcoma ngahlala epenini ngabhala futhi sifuna ukubheka mfowethu ukuthi masikhuluma ngalobuciko enibenzayo ikakhulukazi masikhuluma ngokwakhiwa kwemicimbi mawubheka nilimalaphi njengabantu abazi imbongi ikuphi la nibona khona ukuthi kuyaleka khona maniqhathanisa neminye imiculo ekhona eNingizimu Afrika ngoba siyazi ukuthi kukhona la kwenziwa khona kahle kukhona la ngenziwa khona kahle nina ke njengabantu abakulomkhakha ikuphi la nibona khona ukuthi cha aninakiwe khona labona ke la ngasebucikweni wezimbongi abantu imbongi ngathini abakafuni ukuyithatha serious izinkondlo lezi abafuni ukuyithatha serious enye into umuntu uma ngabe suyeqashe mina njenganembongi ngeke ngathini angihloniphe njenga nonye uhlobo lomculo ngoba right mina ngabiza imali le ngiyibizile umuntu uzokhala
athi mangabe ekhala afuna ukuthi yena mangabe ngikhokhela imali engaka kodwa lo nyuhlo lomculo yena mangabe biza imali akakhanya inhlobo uvele enze njani akhipha imali amnikeze kodwa uma bese kuzwakala ngakuthina lokho kuyengenzeka enye into futhi izimbongi zake zinganawa kakhulu imbongi jazinaka kakhulu ngoba noma ngabe kuthiwa ufikile nje impela emcimbini emkhulu uyakubone i-attention yabantu isikuyikhona ngaphakathi ukuthi attention yabantu ukuthi hayi ngeke lo mculo lo hlobozana lo njengamanje angathi abantu abalamukeli ngoba ama event amaningi sengiwahambile impela sengiwahambile kakhulu ngoba lapho egcineni ngigcina ngabe ngisakwazi ngiperform live ngesimo sokuthi yena i-attention yabantu ayikho lapha ekuthenini ukuthi lento le mina engiza nawo phambili abakwazi ukuthi beyilalele bezwe ukuthi nangiphetheni kanti uma ngabe usukulayela inkondlo isikhuluma ngento ekwaziyo ukukulapha isikhuluma ngento into esazokwenzeka inkondlo ikhuluma ngento into efihlakele engisuke ngikuvezela wena ukuthi lento ikanje nakanje inkondlo singayibeka ngeinto eziningi kakhulu inkondlo yakwazi ukufundisa inkondlo futhi iyakwazi ishumayele kahle ngendlela okuyiyona iqondise nje njengalomuntu okwazi ukuthi kwakhe ukuze ngenye ilanga ukwazi ukuphila njengalomuntu mfowethu emsebenzini wakho okhona imuphi umunye umsebenzi ongaziswisa wona njengamanje ukuze umbukeli lapha ekhaya abone ukuthi no lensizwa lento ekhuluma ngayo into ephila ngaphakathi kuyona into engayiphoqa ikhona inkondlo engaziswa siphe mntaka mkhulu ojenkije hlosela inkondlo sithi umkhuleko siyakhuleka sumanzi siyathandaza uNkulunkulu ingamngabaza ngingabazi ngiyazi namazi tjena nabangakamazi bamazi dwala abadala mthunzi okuphephela kuwe ngiyakhusela noma ngikali inyembezi asisule mfikele impilo yami izitha sidlule thathisisa bambisisa khulekisisa uJehova isibusisa busisa kale nkondlo ngenibusisa sukuma thula mesiyabuka vula umlomo khuluma umthandazo keseka usumaniki uJehova uthi inhliziyo ukuswenka khuleka uqiniso uma ingcwele inhliziyo uzoswenka uJehova umnini wendla wonke ahluleli lutho uyena owazi konke thula ungabusakhala mhlanje umthandazo akusuzwile inyimbi sozikhala namhlanje sekusulile bengisacela ukhuleko nempeza naku sikwaya nasoje ezweni umdaluzi nomhlaba kanti sonini kangaka emhlabeni ukubulo sifasana izingane udlangile thathelela somandla masona isicelo sithathelele thina sikhungathekile kwenzakala kuyashaqisa sikhumbule inkosi naku siphela sibona sodwa siyaphela nganomthandazo wencela sikhumbule naku sikhala mhla namalanga siyakhala sidla imbuya ngothi inkosi ngwembula ngembeza inkosi kubona ngokusi uma kungcela kwethu ngicela usigeze igama lakho Jehova soza liphatha ngeze singabantwana bakho bengicela usikhumbule ezonweni bengicela usihlambulula sebeshone beza ngicela babuyisele bathethelele ubaba ukuphila ngomkhuleko uzosinda ngiyazi impilo iyasinda ungalahli ithemba nokubona kuyasinda uJehova ungumphilisa philisa ethi ngimaphilisa uzaphilisa yaphilisa ngizwi lakhe emoyeni asenhlungweni liyaphilisa siphumze Neyizola ke insizwa ukuthi cha lento eyikhuluma ngayo into ekhona ngaphakathi kuyona umoya wayo mayihaya lenkondlo uyayiza ukuthi isesimweni somuntu odabukile kubalulekile kakhulu ukuthi kuzona zonke izinto esizenzayo sisenze ngoba isuka ngaphakathi kuthina singazenzi izinto ngoba nakho siziphoqa noma sibone ubani bekwenza uhlelo ke isinto sakithi kuhle nayo emsakazo hlezi ke sephathele abantu abazokunikeza okuthandana lokho hlezi ukulangazelele ngaso sonke isikhathi wena ongakwenza nje ukuthi makhona omaziyo ukuthi akakaza ngene ngaphansi lapha ku YouTube afika subscribe ngaphansi kweSizwe TV umnxuso ukuthi noma ngabe sikafiki nalokho asuke kulindele noma neqhawa asuke kulindele kodwa nakanjani siyogcina siliphathile kubekezela kweni kona okwenza ukuthi ke sikwazi ukukhula siphinde sikwazi ukuthi siguguzeleke ninike siletheleke bonke abantu osuke ubalindele mfowethu awunikezwe nje njengamanje ithuba lokuthi uphathe nje indima yezobumnandi jikelele iziphi izinto ongafika nazo ezintsha engathuthukisa izimbongi noma sonkondlo izinto eziningi mina ngabe mangifika nazo ezingakwazi isithuthukise imbongi nosonkondlo okokuqala into esibalekile kubalekile ungakhohlwa imvelaphi yakho yes yiloko ngokuqala umuntu ongafuna ukuthi isifese emhlathe phansi mase semtsheni dlalelapha mina
ngifisa ukuthi ene wazi 1 no 2 no 3 okokuqala into engifuna ukuthi uyazi ngifuna ukuthi wazi ukuthi wena njengoba uzalwa usibani bani yes kumele umazi usibani bani ukhokho wakho njengoba umazi ukhokho wakho kumele futhi uphinde wazi ukuthi usukaphi yes usukaphi ngoba lokho kuyimvelaphi yakho lokho kuyimvelaphi yakho ukwenza uzazi izimpande zakho yebo wazi impande zakho ngoba ezinye zezinto ziyadinga ukuthi uzazi impande zakho ngoba kukhona la kuhambe kuthiwa ubani ukhokho wakho yes awumazi ukhokho wakho uthi ubani njengoba sikhuluma ngokuthi isintu sethu yizo zonke izinto lezi okuyizona ezibalekile ukuthi umuntu mangabe esuke ephila azazi ukuthi mina ngingubani ngisukaphi ngizalelwe kuphi ngizalwa ubani yeah yena lo ngizala yena kade ezalwe ubani yes ngoba uma ngabe sikhuluma ngesintu sethu into kumele uqhakambise kakhulu kumele uqhakambise abantu okuyibona usondele nabo engathini abantu okuyibona abayihlobo yes abayihlobo nje zakho lokho kumele uqhakambise kakhulu ukwazi ubazi nje bonke ukuthi mina ngihlobene nosibani bani ukuze ngihlobane nabo ngihlobana nabo kanjani so uma ngabe kuthiwa ke umuntu sesamlanda sesamfundisa yizo zonke izinto lezo umuntu omele azazi kahle ezimakhaya umuntu yebo ezimakhaya umuntu ezimsusaphi empandeni zakhe yeah ukuze abe le khona njengamanje usukaphi yena mhlawumbe mfethu ngale nje kokubhala yini enye oyenza empilweni kade ngathini bengiyi radio presenter esikakhulukazi la ngigxile ngakhona ngigxile kakhulu nje ebhaleni inkondlo ngiyazibhala nazo ke izitori nginako ukuthi ngizibhale kodwa kade ngisamile okwamanje ngaseyitorini sinayo ke insizwa uJobe ithi ke cha kubalekile ukuthi umuntu azazi imvelaphi yakhe lokho kukwenza ukugcineni ukuthi ukwazi nokwazi abantu abangodadweni abantu abangabafowenu ngokobuhlobo ngoba sesike sabona igama eziningi la sibona khona endaweni ezizakhela abantu bengazani ngokobuhlobo ukuthi labantu bayazalana umuntu wazi ngwaphe omunye ngwakhumalo kodwa bayazi imvelaphi yabo egcineni bagcina sebenza into ebukeka njengehlazo phakathi emphakathini mfowethu njengoba ukhona kumsebenzi wakho utholakala einkundleni zokuxhumana mhlambe kwabantu nje amazwi ongabhekisa kubahleli bemicimbi okungenzeka kube bayabuka njengamanje imapha amazwi ongawadlulisa kuona amazwi engifisa ukwadlulisa kubona kakhulu ngathi nakuzona imbongi lezi mababheke nakuzona ngoba ziyakwazi ukuthi nemicimbi ziwuthathe ziwubeke ebalazweni and abantu abasuke befikile emcimbini amazwi ezimbongi bayadinga kakhulu ngoba ayakwazi ukuthi yenze njani ayakwazi ukuthi abaphilise abaqondise kahle ngendlela okuyiyona so imbongi zibalekile kakhulu ukuthi nazo emcimbini zifike zibe khona zizoveza okwamakhono ngoba isikhathi esikhulu thina futhi hayi thina kuphela kodwa nemculweni iyona into ekwazi ukuthi nesibeke ngayo isinke etafuleni nomsebenzi esuka siwenza kakhulu so nathi sizimbongi sakudinga nathi ukuthi sifike emcimbini siqashwe kahle ngendlela okuyiyona sihlonishwe kahle njenganabanye abaculi kungakhona ukwenzelela ukuthi wena ulegendary le mina ngeke ngize ngikubiza ngoba ulegendary le mina ngizokubiza mangabe kusukhona mangabe nje umcimbi gospel nembonga zibe khona zibe khona nje imbongi nomaskani nawutholakala ube khona yabona nje kube mnandi sijabulele sonke ngoba egcineni uma ngabe sesibizwa ngegama elilodwa kuthiwa zamaciko usho njalo kumfoka Job uthi egcineni bagcina sebebizwa ngegama elilodwa kuthiwa bangamaciko noma ngoba iluphi uhlobo lomcimbi bayacela ukuthi banikezwe ithuba mfowethu utholakala emcimbini mhlambe eyama festival noma siyakubona emshadweni siyakubona emaphathini uspecified emcimbini yama festival kuphela kahle imicimbi nje wonke ngiyatholakala ngoba ayikho inkondlo ngathi angikwazi ukuyibhala yeparty yomemulo yomshado zonke nje inkondlo ngiyakwazi ngiyibhale kodwa ke nako engifuna ukuthi ngikhuluma ngoba kunento into eyakenzeka uthi umuntu uyaqasha emcimbini ukutshela namhlanje njobe ekutshela namhlanje
mina inkondlo enginazo mina mhlawumbe mina ngiziphathile inkondlo zokufa umshado ayikho inkondlo umshado ayikho inkondlo so manje mina kumele ngibhayile inkondlo yakho engizafe ngiyiperform emshadweni sengizoyibhala nini mabungitshana namhlanje usuthi kusasa senginomcimbi so kubalekile ukuthi ungitshene kusanesikhathi Ungitshela kusanesikhathi kunomshado kunomemulo okay njengoba ungitshela kusanesikhathi kumele ngikwazi ukuthi yena ngihlale phansi ngibhalele lo nkondlo eqondene nalo umsebenzi lo ozobuwenza ngoba ukubhala inkondlo kuyona into elula ngeke ngivele ngibhale ngo5 minutes iphela uyoyiperforma phakathi kwabantu abaningi ngiyiperforma phakathi kwabantu abaningi kumele ngibhale phinde ngenze njani phinde ngihlele phansi futhi ngiyirehearse ngoba yabona nje uma ngikhumbula kahle mina ngisafika enkondlweni ngangithi mangabe ngibabuka abafowethu behaya phambili ngithi abafowethu baphiwe banesiphiwo yabona ngangithi mangabe kuthiwa because uqala kwami ukurecord ngiqale ukuthi ngirecord ngefoni ngangithi mangithi ngirecord inkondlo ngizwe ukuthi hayi ngeke kusamele usebenze kusamele ngisebenze yabona ngangise ngithi hayi ngeke inkondlo mina ngidayelwanga zona kunabantu okuyibona abadayela inkondlo ngokuthi ayingeni jobo so into engayisho emntwini osesafika enkondlweni yonke into inesikhathi sayo inkondlo mangabe isuke ingangeni ilindi ngenye ilanga ngiyogcina kwazile ukuthi ingene nomuntu osabhala osafisa ukuhaya into engifisa umtshela yona ibambe lapha ekubhaleni uma ngabe umoya ukuhaya sofikile uyokufikela ngoba ngeke siphiwe sonke into efanayo futhi into efanayo ngeke sifane sonke mina ngavele ngabhala ngahaya mina omunye wenza njani omunye waqala wabhalwa ngakwazi uhaya kwaphela iminyaka engakwazi uhaya omunye wenze njani omunye ubhalwe ngakwazi inhloko ukubhala uyibhalelwa mesahamba ahaye nakuphela ahaye kuphela kodwa njengamanje usiyakwazi enze njani usiyakwazi jabhale aphinda ahaye mhlawumbe mfowethu umbuke lapha ekhaya yini angayilindela kuwena kusuka manje kuya phambili into angayilindela kumina nje kusuka manje kuya phambili ngathi ebantwini engathi bawuthanda umsebenzi kaSiphumuza the poet ngathi nje ukusuka manje kuya phambili ngizohla nje ngibathokozisa angeke kube khona ukulekha mhlambe ngeke kube khona uthola mhlambe eyami imisebenzi ayisabonakala imisebenzi angisabhali usazolokuvela nje windi ukuthi nje sengivela nje kodwa ngizohlala ngiba-update ukuthi nomsebenzi okanje nakanje ngibakhiphele futhi umsebenzi okuyiwona enye into futhi into engiyicela kakhulu ebantwini ngoba ngiyazi ukuthi yena umsebenzi mangabe siwenza ngemali umsebenzi masuke ngemali kodwa nathi uma ngabe sesibanikeza umsebenzi ufanele ukuthi sibanikeza mahala ngoba wa-uploada kuphi uYouTube umsebenzi ngedatha lakhe elincane ahambe o-download umsebenzi ngoba umsebenzi umuso uYouTube uma free download usowutholakala u-download umsebenzi uhlele kuwena so ukuhloniphana nje lapho umsebenzi ngambile ngorecorda ngemali ngakusendela ilink so hamba ufuna umsebenzi mase uyabuya uyo-downloada kahle ugcine efonini yakho isho njalo ke insizwe ithi ke bathatha isikhathi sabo bathatha imali yabo bambe e-studio beyoqopha umsebenzi abazokwazi ukuthi bakunikeze wona ukulaphe ngendlela ezahlukene njengoba becikoza ke behaya zona ke izinkondlo uyasho ke futhi nokuthi ke njengoba ekubalulile ukuthi ngeke zonke izinto zenzeke kanye kanye uNkulunkulu ngiyasiphe izinto ezifanayo kanye ngenzeke kube uyakwazi ukubhala kodwa ungakwazi ukukhaya lokho kusuke kudinga ukuthi ke ukunikeza ithuba sesikhuluma ngeexperience osodluleke yona mfoka Job ukuthi ezinye izinto sodlulile kuzomthiwa uyayibona ukuthi akujahwa usukulesimo kumele ulinde ngoba khona isimo sokufica kunjani phela kuba njalo isho njalo ke insizwa mfowethu amazwi akho nje okubonga namazwi akho nje ongadlulisela esizweni sonke seseningizimu Afrika esibukele ngathi nje bafowethu nimbodadewethu mina bekashini ngamenza phuzu umlazama evaluni nabelemqanqale lokhalipha utelo fast bana umgabehliza ndovini ngithi nje izingane zakwethu bengifisa ukuthi sibe sonke sibumbane sibe nje into eyodwa ngoba ayikho into esingakwazi ukuthi siyenze ngale nje kokubumbana sibe into eyodwa ngoba mangabe sike sabumbana akekho umuntu oyokwazi yenze njani ukuthi asihlukanise phakathi kwethu nje asihlukanise kodwa nje sobe into eyodwa nizoleke nganza kwethu kusho yona ke insizwa mfethu asiphe indawo la bengakwazi ukuthola khona einkundleni zokuxhumana kodwa nawo ngicishe ngikhohlwa angibavalise ngikhohlwa asibaphi bese sibapha indlela yokuxhumana mfowethu mhlawumbe abafisa ukulandela nabafisa ukuthola kabanzi ngawe okay abantu abafisa ungithola
Okay, WhatsApp ngikhona 072 Yes. 90 Yes. 10 Yes. 495 Asiphinde. 072 Yes. 90 90 10 10 495. Yes. Kanti lapha ama phone calls bakwazi bangithola ngale number ethi 066 Yeah. 029 Yes. 00 Yes. 36 Asiphinde futhi. 066 Yes. 029 Yeah. 00 Yeah. 36. Ko Facebook ukhona uyatholakala. Facebook ilikhona ipage lami lapha mothende siphumza da poet izinkondlo ngizobe sengivela nje kalula lapha ku Facebook. Alright nganza kwethu ngiyabonga kakhulu ke nihlezi nini nathi ngaso sonke isikhathi ngiyanithembisa ukuthi kanjani mahlezi nje naye Siyeza TV ngaphansi kohlelo Isintu Sakithi Lishalo Diyo umsakazi uyohlezi sithokozile sesiphuma ke siphuma ngayo insizwa izosinikeza nje umucu wokuvalelisa mina sengihembe Umucu engifisa unikeza wona uthi ukuhlukunyezwa kwabesifazane. Ukuhlukunyezwa kwabesifazane. Lo mhlaba unzima kulungilutho empilweni. Abesifazane bahlukunyezelana. Noma sebekhala sezehle inyembezi emehlweni. Le nyembezi inisikhipa yohlangana ezulwini. Empeleni le ndaba iphela nemhlabeni ophethe emazulwini. Isibindi singaphela nesithathapi. Imihla namalanga besifazane bobulala ubuthaphuthaphu. Umbulala umshisa ingane zakhe emhlabeni. Noma esekhathi ngishisela nontwana emhlabeni. Kepha le nkondlo zehle inyembezi. Kifusa amanxeba abasaphola bavuka nosisi. Kubantwana badlule kabuhlungu abazali babo ukuhlunyezwa nokununyezwa ngocansi bazibabulawa. Zike zabambele ekhanda izingane nomndeni. Zehle inyembezi emathuneni. Kwakhala ngabe abantu besilisa. Sebelibupho seshona phansi enhlabathini. Okubuhlungu kunembulele namshiso sando sanenyanga emhlabeni. Kuba thina amadoda soshe esokweni. Amadoda angajanisana nembeza umhlaba yakhalaza ngani. Uthi uJehova nemthandazo ukuthi namhlanje izwi lakusele lingabaza. Abesifazane behubo noyana. Osenzeni na. Lapho kulamafi izulu lamnyama. Bahlaba phansi ngedolo babheka phezulu. Bayibika le ndaba kophezulu. Ngiyahlukumeza uma senikhomba niyaphika. Angina nokwenhlungeza ukuthi zaba lelodwa eliboliwe kulisa wonke. Kubuhlungu kuyazwela. Ubuhlungu benhliziyo ukukhala. Ngisho ubuthongo sekunzima ukubulala. Besaba namadoda nababulala. Izimba zesizwe lezi. Angazi noma nazini. Kodwa niyazi noma ningaboshwa nizokhishwa ngoshwele. Ukhishwa umuntu enazi kahle ukuthi ukubulele. Umshwele mezekhala exolisa. Ngoba namadoda niyisa. Yazi nani ngizwa. Labantu besebayisa masibasho wadabukisa. Angeke bangadabukisi. Basuke sebona usizi. Basuke sebona ingangabo. Isohlane insizwe ingangabo. Madoda kanti ubani ubudoda maseniphela ubudoda. Lento eseqala ungidida nokungibinda ngoba uyangisinda. Nina nisinda ngosigobu sentamo sisaphela. Kunini basazokhala. Phasi ukuhlunyezwa nesifazane. Asakhe nizwe. Asibumbenizwe. Ayibona ngicela ngizwe. Abantu besifazane bembathe isizwe. Qinani embokodo nesipindi ngasanibizanga ngambokodo. Phansi enzono basiphamisene embokodo ngesipindi kade asithwese ugodo. Usawoti enxebeni yababa. Impatho amadoda asenefela ngamathe. Nabahlungeza ngamadlo kuvikela isikhundla sobakhusela. Inzala abantu lena idinga uthando lwethu, isinike sethu. Hayibo zingane zakwethu. Labo sifazana sipaphathe kahle. Asibaneze indawo yabo emhlabeni. Bazobe jabula nabo nasempilweni. Siphumze.